wajib jit no ya ke parti BPP. Namar balai hana ke parti BPP kedai ke parti ke pokok ban penkhoi ya ke politics. Ban penkhoi ya ke sensyar ke kadar. Don uwe rurang ba obsempang harte no sken wong ko ba arden ya thu ya nga pinstang na ban penkhoi. Pinstang na kle ne pinstang na kijat ne. Uba arden wong ngam don por ngi sikren pat hadin. Independent MP Marwai lamang kulit support Delhi penyasan nak singe ke jonga ba ke baru tahu lagi uba hover nyota bol na breng jongi le sikla samhe ke kerta le kita so ni orang ba ala pada so aku akan ya tu iki bau ni orang ba ureu crowd berkat uba menswa ni la pa sport Delhi ngan ya tu iki bau let Marwai como independent MP Henry kanam ba kaburam kabuhay yang ikong kajat temleo kadai kababun lihat sih ngalaman kim parlamen kot harus isi iba mentawat kita kena ha na kita ki parti kiba he ki parti ritor kiba sobun yang number ka ki kim pakot tang mat khosiu dong ni ramba uniu tahu dari ba hover nyauta bagani thoi pi aga por ka ba ulong MP nagari ka jela ka jongti hati po Delhi la omba la kanam Barkapuram jong ni orang ba kalong ba haba Ukraine la kalong habo parlimen la ni sabar jong ka parlimen la da ki priyo kidon da ki hajar haba sien bala kren uba hover nyota yong ba kumong tin pareng pin drop silence ndam tawai ruban kren siap kiple jimot kipelsha ya skor ka soki namar balai namar ba Ukraine da kacing start, Ukraine da kacing sepang, ba Ukraine da kacing slut. Ba Simon kimat kijura, ulara ulaya sai nam ta jongi por Delhi. Ba what? Ka sarkar India ta por ka pediang ya kacing ai jimut jongi orang pa. Kini pat kiong hana le ayu upra marwai por Delhi. Kada wi pi